August ni som panga pathian ni min hruai thleng tu kan pathian mingin du sangna chibai kan hlana chau ramri boina kal zela Joint Action Committee on Innerline Reserve Forest Demand Committee Political Party le NGO joint meeting aizola ne ramri chungchang le kapoimo an khon khom Sorkara an thelu to chu Home Department in appellate ti an soi heng document te hi tun kan ni som thole ni khan Home Department chuan apekir lia hei hi meeting chuan an hriatiam lo hle ti an soi Joint Action Committee malak to na le JAC in Mizoram Assam in Kar boi chungchanga document alo zon khom thanem tak chu atha a koi hmuna po rin ngam nia an share lain chief secretary in an document zinga pani pomtlak ani thule Sorkarin ala nei lo thu asoi an tia hetinga document te soi ho na po omlowa kirani hi amak le ani anti JAC on Innerline Reserve Forest Demand Committee joint meeting hi pu el ramdin lianaren thlei vice chairman in a kai hroya meeting a hian Mizoram le Assam ram ri chungchanga pol malangna le thli ho na te malak zel dan tur te an rel ani kan soivul chu 1875 Bengal Eastern Frontier Regulation hi sangkha zakwa somthum le sangkha zakwa somthum pathuma British hun laia siap that alo ni towa hemi nuwa sangkha zakwa somsari pakhat NEARA hi Mizoram boundary a pom alo ni to nu hian 1875 BEFR ang hian Mizoram boundary hi siam ni tak tak ta se dolai baga lailapur vai ho Mizoram khwa le tuya na senglu hi kan du tak tak angem ti hi ngai tua tham takani Mizo nam chim ralna ani pha jok thei mai long mo Central Sarkar hian 1875 BEFR ang hian boundary hi min siam tak tak ta se vain waitel Mizoram khwa le tuya senglu an ngayanga mihring tel lawa ramruak ngot nei thei ani don si lawa thil tru lo le omze nei lo kanta na thahau lo hi kan lo boi pui chiam mai ani thei tlat ani tuna kan mat man lai Survey of India in spot verification ground demarcation nei lawa imaginary a an map siami adik tok lawa hei hi 1971 NERA hi mizote beron lawa an lo siami a fel tok lawa hei hi felzoka rin thata mizoten kan luachin le kan thoma huan lo ram huan felin ram ri hi siam fela a tul zok ti hi kan malak dani se a fu ber zok angem le Assam nen ramri chungchanga in hriat thiam lo na wangin khovel hriat khopin thisen chua baka thina hial a thleng kha apoi hlea Central lamin India ma chakram ri hi satellite thalak manga chin fel tur le hemi ti turin North Eastern Space Application Center ni sak chu a voucher ni in soi ania mi then khatin satellite thalak atang chon ramri chu rin fel mai thei tura ngai deuh po ani mai theya ma se satellite thalaki ramri rin fel na ta na man ropoi mo tak pakhat chau ani satellite thalaka ramri rin fel ma hian ramri tur hi thunei tu ten an ti chian ma sak phot angaya chumi angdung zui chuan ramri chu satellite thalak mangin rin fel chau tur ani satellite thalak komzele a man thiam na hi Remote Sensing and Geographic Information System GIS ania omzia toite in ian soima sateang Remote Sensing omze hi mizo tong chuan khoi lowa hria na ti in soila kan soi sual lawang chu thlona le satellite atanga thalak a hmuna kal kher lowa enge ani ti hria theina hi ani bera ni eng zung electromagnetic spectrum in lei a thlena a so let le khan a in so na a zirin eng zung so let in then thui zong wavelength le second kha chunga a in then zat frequency kha lo danglama he danglam na takhi thalem satellite a sensor te khan band changa an lo record a chuta tang chuan enge ani ti kha an thlia thei ta thin ani mi zong zong in mani ming sign dan signature kan nei thang thau ang hian
satellite sensor in ram thla alakian spectral signature sang an nei veka hemi mang hian thing na thlai le hlai lo te a hrinnak chlorophyll a pai tam dan te a pian mang atang te na lan dan hi adang lam veka ngo forest le mau mun te po a thlir ran te a lo kan wa zau zong te ram kang om dan le a kan na sa dan te ram hmul vegetation om dan te lui kor le tui om dan te ram oi dan te le tha le thalo mun te lein tui a pai tam dan te a leilung om dan te le sipai chet vel dan army movement te thlengin a hriat thei an satellite data hi tangkai zoka man le ol sam zoka hriat thiam an ni theinan geographic information system GIS manangaya GIS mangin amap siam te a zau zong te engtenge an ni ti te om na mun geographical location te le thil dang hriat tur poimo ol sam takin a hriat thei thina heng pa ka hian kan du huna pianga a siam that theia thil dang po ada bil zel thei ni heng data te hi kan man du dana zerin information sang sang alak chhuat thei ni tunlai khowela remote sensing le GIS sian bang tangkai to lea khovel ram sang sang ten satellite chi sang sang an kap chuak renga India ram point Indian remote sensing satellite IRS series sang sang baka resolution thazok nei Cartosat 1 le 2 po kap chok to a heng thalem thalak te mang hian leilung ho sakna natural resource zon chu ol sama sum le pai tha le jung sen a tlem baka a hun taka data poimo anei theiani tunlai khowela poimo ma sona tluan ting sustainable development duana tan te khuarel chiana natural disaster chi sang sang zirna tan le lo mu chon dan tur duana tan te le ram ven himna defense system thlengin atangkai ani ram report data man dana zet chiang takin a rin theia boruak bollo in ngong anei dan te le medical lama po tangkai taka man ani to bok kan hriat tlan vek angin Assam ram nen ram ri chung changa in hriat thiam lo na au meka survey of India in sangkha zakwa somsari vela map an siama khan ram ri tak a chian lo awangin mun tam taka chuan das tin anda tuna hian central lamin ram ri chin felna tan satellite thalak man ni se an tia hemi thok tur hian North Eastern Space Application Center ni sak chu aron voucher ne na lang satellite thalak atangin ram ri hi rin fel mai thei ani lowa ram ri rin felna ata nero man ro thatakani ram ri rin fel turin eng ram ri bernge be chana man ani ang ti te hriat angaya Bengal Eastern Frontier Regulation 1875 be chan hi chuan Assam hian an pom mai thei arian om lowa Innerline Regulation 1933 be chana Northeastern Area Reorganization Act 1971 Ramri Survey of India in be chana Ramri an rin chi dang hi chuan Mizoram in kan en kol lai ngei te po hi engomozat kan chan don boka chu wangin Ramri hi state pani te hi an siam fel kan du tak tak ani chuan atu lam ve tan po in siam rem angai don ani Mizorama hetiang thiamna manga na sang sang thok mek le India ma chak zinga center lun le upa berpor Mizoram Remote Sensing Application Center Mirsak Directorate of Science and Technology a scientist an omnuala an thiamna hi mangtang kaila tuna data omang te thattok lo chuan data thazok mangin ramri jirchian ni se sumpo atulangin Sorkarin roman se satellite baka atul dana zerin unmanned aerial vehicle UAV drone te po man ni se atha ang ground verification hi differential geographical positioning system DGPS nen ti ngei ni se coordinate po chiang takin a hriat thei don ani tun haya Assamin Mizoram chungmun sang sanga che tan lak dan te kha amap nen lan ti ni se hemi ba ka hian kan ram ri chin hi lo zir chian ma sak ne bok se ei hian malak zel na konga na sa takin min pui thei don ani kan boina hi ama anga omri status quo te hian top ngot lo sela status quo hi chu na chhawna yang chaw ani wangin al chhuwa hun anei fo dona thufing pakatin thir chu adin line deng ro atiangin kan ho tu te hian tha lawin alin lai nge hian deng zui zel se tun lai thiam na manga ramri hi ti fel ngei ni se
a thei chin china khua wang ram ri khamsa zui thei ni bok se a thale zual nge yang ole view ta hne na ngen na han je vele tiang kan channel min subscribe saklo view ta zinga inom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei turin kan han be sei chuwa kan han nge chuwa tin kan video upload tharte in lo mu zung zung zel theina turin notification bell kha metin ola in da don ya